Marka ngan mi thu thang tha Marka bung khat baptisma petu Johan thu simnak Pathian fapa Jesu Christ i thu thang tha chu hiti in asi athok a prophet Isaiah in Pathian in namai a kapalai kathla ding narang i lamjin sial tu ding a mi pakhat chu ramthing a au i boipa i rang a lamjin sial u afe nak ding lamjin kha ding ter u ati tia angan churuanga Johan chu ramthing i sin ara i baptisma apek hai i thutla asimpha vivo mi people kha nan swal nak sir ula baptisma lak u chuti chun pathianin nan swal nak alo ngai thiam ding tia ati Judea pengle Jerusalem khopi i sin mitampi Johan i thusim mi ngai dinga anra an swal nak an phuang i Jordan tiva a baptisma apek hai Johan chu kala ukmul i ta mi hnipuan a hruk i atai a savun tai kap akhap arol ei mi chu kharbok le ramlak khwai ti zu an si mipi hnen a kadung i arading mi pa chu keima hnakin anasason asi kun tarat in akedam ri phoisak tu ding man a kei chu katlak lo kei chun tidai in baptisma kalau pek asinan ani chun tharau thianghlim in baptisma alo pek hai ding tia ati Jesu baptisma le hniksaknak chuinu reilote a kelele peng Nazareth khwa i sin Jesu chu ara i Jordan tiva a Johan in baptisma arak pek Jesu chu tisung i sin ahung swa vete in van aong o i tharau chu thurau bang in apari arung phut kha amu vani sin o pakhat arung thang i nang ma chu kadu dot mi kafapa na si napara kalung akim ngai tia arunti makhatte a Jesu chu ramthing a tharau in a fetar i chutok a nisomli a i satan in anhiksak ramsa polthon an asinan wanchung mi pol in anrung tuam hlom Jesu in ngakai tu pali akau Johan kha thong i anthak nu a Jesu chu Galilee a afe i pathiani thuthang tha asim tik chu akim zo i pathian uknak anai zo nan swal nak pol sirula thuthang tha chu zum u tia ati Jesu chu Galilee tili kap i afe lai a ngakai tu pani Simon le anau Andrew kha sur in nga an kai re ro lai fang amu Jesu in an hne na ithun ula milai kai tu a kalau tua ding ati makhatte a ansur antan i ama chu an thlun hla deu ava fe i Zebedi i fapa Jem le Johan te u nau ni amu an ma chu an long sung a an i an sur an thol re ro Jesu in amu vete in an panhi in akau chuti chun an pa Zebedi le an hlo fa pol chu long sung a chun an tan i Jesu chu an thlun khose pol mi Jesu le adung thlun tu pol chu Capernaum khwa a an ra i athai sun sabat ni a Jesu chu pumkhom nak in sinagoga a fe i thu azir athuzir dan athei tu pol chu anmang abang ngai zenga ti le dan thiam pol vek asilo ani chun thunei zet in azir asi chui chan a khosia in apol mi pa pakhat chu sinagoga chun ara i Nazareth mi Jesu jiangso kan ni in hai kanma seswa dinga mo na rat zau na si ti kalau thei pathiani thla mi mithiang hlim na si tia a au chem chau Jesu in khosia chu daite in o khapa sung in swak o tia thu apek khosia in chupa chu nasazatin athin i ringzet in a au ter nu a aswak mi pa chu anmang
mi pi chu an mang abang ngai ngai I pakhat le pakhat ziang vek thu so asi zirnak thar phun khat mo asi hipa hi khosepar a thu anei I suak u ati le an suak phone tia an ti o chuti chun jisu thu hla chu kaleli peng khwa zakip a zamrang zatin athang jisu in mi tampi adam ter jisu le adung thlun tu pol chu jem le johan tel in synagogue isin an fe I simon le andrew in lampan in an fe simon I pizon kha khurnat in ana I athau thailo jisu athlen ve te in anat thu hla chu an sim mina hne na chun a fe I akut akai I atho ter akhurnat chu are loli I anma atom hlom thei ni atlak I zanlam asitika mipi in mina hwa le khosia I polmi polkha jisu hne na anrat pi chui khwa I mi hwa chu chui in hnuai a chun anrat tong khom othe jisu in annat nak phun kha adam tar I an sung I khosia polkla adoi suak the khosia pol chu kam khat te man atong tal atong tar lo zianga ti le zo asi ti kha an thei kelele a jisu thu asim athai jing thlapit niswa hlan a jisu chu athau I in I sin aswak narpon a aswak I mi umlo nak a thla acham asinan simon le arwal people chu ama hol a an fe I anwa mu tika anhena mi hwa in anlo hol tia an sim asinan jisu in hi kengkap khopol khal a kan fe vivo ding anhena thu ka sim ve ding zianga ti le chu karat no san mi asi tia ati churuanga kelele peng pumpuluk tlong in synagogue a thu asim vivo I khosia pol adoi suak vivo asi jisu in mi pakhat adam ter pharnat in anami pa pakhat chu jisu hne na ara I akhuk bil in nadu asi a chun I thiang tar thei ko tia bomnak adil jisu chun azang fa ngai I akutin a heido hnu a atham I kalau thiang tar du zat asi thiang thlango tia ati makhatte a apharna chu adam I athiang chule jisu in chupa chu a fe tar I fekte in thu atiam ngai o hi thu hi zoman sim lo pe puithiam hnen a va fe burvo ola raklo zo se chule mi hwa in adam asi ti anlo theinak ding a moses thupek mi vekin thoinak va pe o tia fekte in thu atiam asinan chupa chu a fe I adam nak thu chu hunkip a athan divo chui thu a rel tam tuk ruang a jisu chu khosung a mi mhu ngan in a fe theinon lo narpon fian rial son a ama long a I chuto ka hun kip I sin mi in an rapan